Vjerujte, ja sam opet pominjam iz patrijarhalne kuće seljačke. Prvo što sam u životu vidio, eno ih još kod moga brata, gusle. I na njima urezan Miloš. Vrlo lijepe gusle. Miloš. Dakle, od svoga rođenja sam vidio lik Miloša Obilića. Pa Njegoš ga diže do samih astronomskih visina. O Miloše, ko ti ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čuvstva, vojinstveni genij, svemu moći i tako dalje. Nema istorija, ama ni jednoga podatka da je postojao Miloš. Rekao li ranije kako je bio Murat čuvan. To je dokazao i vaš kolega Miodrag Popović u onoj čuvenoj knjizi Vidovdan i časni krst. Srbin. Da Miloš Obilić apsolutno nije postojao. Jer da je to mit o Milošu Kobili. Zamislite jednu nelogičnost, da tako čuvanog starog sultana dođe neko pa ga razbuči. Ja znam sve pretpostavke kako je Murat samo... Nijedan istorijski izvor iz stranih arhiva niđe ne potvrđuje postojanje Miloša Obilića. Pazite, prvi put čak i Konstantin filozof ga niđe ne pominje. Zamislite, Konstantin filozof... A što bi bilo logično, jer je najbliži događaju bio nekoliko decenija nakon toga. Konstantin filozof piše biografiju despota Stefana na jedno 35-6 godina posle Kosovske bitke. I ne registruje ga. Nema ga niđe. Prvi put da se Miloš Obilić pominje u tronoškom rodoslovu sredinom 18. vijeka. Do tada je bilo nešto Kobilović, Kobilić, a to je od Kentaura, onoga iz helenske mitologije i znamo i tako dalje. Prema tome, ljudi Božji, legenda, evo i da završim tim, može pozitivno djelovati dok treba da pozitivno djeluje, a posle može veoma negativno djelovati. Sad priđi i pokloni se caru. Čestiti care. Zar vi Srbi ne znate kako se pristupa turskom sultanu? Kako? Lekni i poljubi mu čizmu paskut. Ja ne dolazim kao sluga, nego kao vitez. Lekni. Treba da se proslavlja 600 godina od Kosovske bitke. To je inače jedini narod koji slavi svoj poraz u istoriji.